Ngiyalibingelela zihlobo ezithandekayo ngalesi sikhathi sithanda ukubonga inkosi esiboleke impilo emhlabeni onje ogcwele okunengi okuqeda ithemba lokuqeda amandla. uNkulunkulu usiphile elinye ithuba lokufunda lokuzwa ilizwi lakhe. Singakafundi leli lizwi asicimezeni sikhulekeni. Baba okhona ekhaya ezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe elakho igama. Sithanda ukubonga ngesipho sempilo langesabelo sokuzwa ivangeli. Sengathi Nkosi leli lizwi lingadala umehluko ezimpilweni zethu, ngalo sisindiswe ngoJesu siyakhuleka, amen. Zihlobo ezithandekayo, ngalesi sikhathi siza kukhangela isihloko esithi Tetelestai, it is finished, kuphelile. Ngamagama akhulunywa nguYesu elenga esiphambanweni uJohn 19 evesini elika-30. And when Jesus therefore had received vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and he gave up the ghost. Lapho uYesu esephiwe ivinika wathi kuphelile, wayegobisa ikhanda, wasephefumula okokucina wafa. Ngithanda ukuthatha umcabango wakho ngiuhambise endaweni yase-Middle East ngo-AD 31. Kungeyinye yama-Friday lapho okwakugcwele kuphithizela eJerusalema. Le Friday bamthatha uYesu siyabethelwa esiphambanweni. Ngigijime nangiyana sebemphanyekile esiphambanweni. Nxa esesiphambanweni uYesu elengela icala elingayisilo lakhe, kumele afele ukufa okungayisikho kwakhe. Kumele athathe ihlazo elingayisilo lakhe. Injongo kuyikufuna ukuphelelisa icebo losindiso elalilani lokulahleka lokuhlenga okulahlekileyo. Uthi mayelenga esiphambanweni uYesu abe sesithi ngomile, I am thirsty. Nxa ecela amanzi okunatha, abantu ayesiyabahlenga. Abakwenzayo bathatha ivinika babe sebemnika. Nxa eqeda kunambitha ivinika abe sesithi it is finished, kuphelile, abe segobisa ikhanda abe sesifa. Akumbone uYesu elenga esiphambanweni. Ngemva kokugobisa ikhanda kuba le-earthquake enkulu. Nxa esifa umoya wakhe uphuma. Nxa i-earthquake isiba khona kuqhakazeke amangcwaba abangcwele, abanye bavuka. Nxa ungabala uMateyu 27 usukisela kuvesi 52, uthi amangcwaba avuleka, abanengi babonakala. Labo ababefile uvesi 53 uthi ekuvukeni kwakhe babonakala behamba emzini eJerusalema. Zihlobo ezithandekayo, uJesu nxa esifa akatsho ukuthi I am finished, ukuthi ngiphelile mina. Yebo phela njengabantu nxa kufa sokuphambi kwakho, indoda ungayizwa loba inkulu okunganani ithi hayi sengiphelile mina. Kodwa uJesu mayesifa uthi it is finished, kuphelile. Hayikhona ngiphelile. Yilokhu okuphelileyo maybe ukuzwisise. Ibala uJesu alisebenzisayo ngesiGriki lalisithi Tetelestai. Ibala elithi Tetelestai belisetshenziswa izolo ngesikhathi sama-Greeks ngendlela ezitshiyeneyo. Belisetshenziswa leli bala ngesikhathi nxa inceku ingathunywa ukwenza umsebenzi
ibisithi nxa i70 siqede ukwenza umsebenzi ichibilike kumaster ithi tetelestai, the work I have completed, the work I have finished it. Yinceku ebikhuluma indodana nxa ingathunywa nguyise ukuthi hamba uyesebenza beyithi nxa iqedile ngifake umzekeliso nxa kumele kuhlakulwe ensimini bekungahlakulwa insuku ezithile nxa bengatshayisa insimi ingaqedwanga ukuhlakulwa bekuthathwa amakhuba kuyehlalwa ngekhaya kodwa nxa sekuqediwe kuhlakulwe umumbu wokucina kumbe izilimo zokucina nxa singathi izilimo nxa kuqedwa kufakwa phansi ikhuba kuthiwa ukuhlakula kuphelile indodana ibibuyela kubaba ithi tetelestai ukuhlakula. We have completed the work yokuhlakula. Ukuhlakula sesiqedelane lakho. Ibala elithi tetelestai siyalithola lisetshenziswa ngamapriest bebe sithi nxa umuntu ebuya lemvu kumbe lijuba ezoyenza umhlatshelo bebeqala beyihlole nxa bengayihlola bebone ukuthi kayilanxeba iphelele umpriest engalibona leli juba ukuthi liyavuma ukwenza umhlatshelo liyaqualify for umhlatshelo athi tetelestai liyaqualify liperfect kalila blame li-right lingenziwa umhlatshelo. Ibala elithi tetelestai belisetshenziswa ngabaku-business dealings nxa kuthengiswa kuthengiselwana nxa umuntu engathenga ngesikwelede omunye abebhadala ngama-terms ebhadala ngezikhathi ezitshiyeneyo as long engakaqedi ukubhadala besithi nxa mzwane eqeda ukubhadala i-invoice ibikroswa phezulu nxa isikrosiwe kube sokubhalwa phakathi kwemzila embili kubhalwe tetelestai kusitsho ukuthi it is paid in full ibhadelwe yonke ngokuphelela kwayo. Izolo eRoma amasotsha eRoma ebesithi engahamba ayehlasela umuzi othize kumbe ilizwe elithize nxa sebehlasele babuye lenkosi yaleyo ndawo nxa bengabuya layo phambi kukaSiza bathi nxa sebebuye nayo izobulawa phambi kwasizwa iguqiswe ngamadolo leyo nkosi nxa isiguqiswe ngamadolo ikhomanda yeRoma ibe isithatha inkemba ikhangele kuSiza ibe isimemeza ithi kingdom enje lombusi onje inkosi elapha tetelestai athatha inkemba ayiquma ikhanda leyinkosi kusitsho ukuthi kuphelile siqedile ngombuso lowo sijiye sibulele abantwana lakho konke inkosi yangikhona sesiyiqedile leyo phambi kwakho Siza bekuthiwa tetelestai yikho lapha indlela ibala lela kade lisetshenziswa khona ibala elithi tetelestai uzananzelela kuthiwa kuma-Greeks leli kuthiwa yi-perfect tense nxa kungathiwa yi-perfect tense kutsho ukuthini kumlomehluko i-past tense libala elikhuluma ngento ezenzakeleyo kodwa i-perfect tense libala elikhuluma ngento eyenzakeleyo izolo lento lokhu iqhubeka isenzakala lento ezaqhubeka isenzakala in the future so ibala elithi tetelestai it is a perfect tense libala elithi lona kuphelile izolo kuyaphela namhlanje kuyaphela even in the future kuphelile for namuhla kuphelile for izolo kuphelile for the future yilo indlela lelibala ebelisetshenziswa ngakhona uYesu Kristu esesiphambanweni xa elenga umsindisi efela izono zabantu abesesithi umsindisi wami tetelestai uthini uJesu
uJesu. John 17 verse 4, I glorified you in the earth, having accomplished the work you have given to me to do. Uyakhangela kubaba uJesu uthi ngiyaliletha kuwe baba leli bala, ngilethile emhlabeni ukuzoyenza umsebenzi wokusindisa umuntu. Phela khangela mhlobo othandekayo, nxa isono sesingene ku planet Earth, khumbula ukuthi kwakumele uJesu aze kufa kumbe ngubisele emuva. Nxa uThixo edala, Genesis 1 verse 26, wenza umuntu ngomfanekiso wakhe, uthe nxa esemenzile ukuba amfuze abuse phezu kwezinto zonke, umuntu isono sasesingena. Nxa isono sesingenile, kwase kumele umuntu afe. uThixo besethembisa ukuthi ngizakuthumela indodana ezakubuya izoletha usindiso. Isaiah 9 verse 6, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Uthi thina umntwana simphiwe, usane siluphiwe, olulokubusa emahlombe alo, okubizo lalo he is wonderful. Ungukhansela omkhulu, uNkulunkulu omangalisayo, usemandla, inkosi yokuthula, uYesu bathandekayo, samphiwa emhlabeni ukuzoletha usindiso, ukuthi ngaye sisindiseke. uJohn 1 verse 1, abesesithi uJohane, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayeloNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Zonke izinto ezadalwayo zadalwa ngaye, akukho kwadalwayo engekho uKristu Jesu. Zwana mhlobo wami othandekayo, uJesu lo, he became our kinsman redeemer, wasesiba isihlobo segazi. John 1 verse 14, ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwabantu, sayibona inkazimulo yakhe ogcwele ngumusa leqiniso. uYesu bathandekayo wasesiba yinyama, uNkulunkulu wahlala ebantwini. Weza uJesu face to face with the devil and the armies of the demons, wabhekana lawo, waphila emhlabeni esenyameni. Amadimoni ayenxusiwe nguSathani ukuba hayi asimqedeni uJesu, ngoba lo ulosindiso, ngoba phela lo uJesu babekwazi uSathani ukuthi uJesu kumele simnqobe in the human form. Nxa singamnqobe esenyameni sokuphelile ngabantu. Amadimoni azama ukufuna ukumqeda uJesu, kodwa yehluleka. Lo Sathani wazama, wehluleka. uJesu abesesithi yena kuJohn 12 verse 32, uba indodana yomuntu nxa ingaphakanyiswa yakudonsela abanengi ngakuyo. uJesu ekuhambeni kwakhe waletha usindiso ebantwini, waphila phakathi kwabantu ababelambile, wabanika ukudla, ababethangele wabanika ithemba, onhliziyo zidabukile wabaduduza. Wenza konke uJesu. Abafelweyo wabanika abafelweyo babo. uJesu waveza amandla amakhulu. uJesu njalo abesesithi nxa esehanjiswe esiphambanweni amemeze athi thethele stayi, uthi Baba, umsebenzi wokusindisa umuntu ngiyawuphelelisa esiphambanweni. It is finished. Sengiqedile lo msebenzi obe undithume wona ukuthi ngizowenza, ngiwenze ngokuphelela. uJesu esiphambanweni nxa wayesithi thethele stayi, wayesithini uJesu? Uthi yena uliwundlu. Hebrews chapter 4 verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who is tempted in all things as we are, yet without sin. uJesu waba liwundlu elipheleleyo, waba ngumhlatshelo opheleleyo, a complete sacrifice. Ngaye uJesu uthi hayi ngiphelele nginje, ngingumpristi mina, at the same time ngingena endaweni engcwele legazi lami ngiliwundlu lakhona. uJohn 1 verse 29 abesesithi bheka iwundlu likaThixo elikhipha isono sezwe, ebheke uJesu Johane. Yebathandekayo, uJesu akwenzayo
nxa esithi tetelestai uthi sikwelete umuntu akade naso esokufa ngenxa yesono hayi sengibhadala esiphambanweni uthi paid in full izono zami lezono zakho sezibhadalelwe ngeza ke siqhubeke mhlobo othandekayo siphile esonweni it has been paid in full ubhadele uJesu ngegazi lakhe it is enough ukwenze konke waphelela paid in full yebathandekayo leli futhi bala elithi tetelestai belisetshenziswa nxa umdwebi an artist engadweba nxa esefaka isignature ekucineni esithi uqedile a perfect picture ubebhala tetelestai kusitsho ukuthi ipicture leyi idwetshwe kayidingi alteration ayuJesu ecebeni losindiso ukudweba kutsha impilo yomuntu wayidweba yaphelela ukuthi akusadingi lutho we are complete akudingi lutho asidingi imbuzi asadingi munye umuntu kodwa ngaye yedwa sesiphelele uJesu yikho besesithi kuJohn 14 verse 6 abesesithi uJesu ngiyindlela leqiniso lokuphila kungeze umuntu kubaba ngaphandle kwami ngoba yena ukwenze kwaphelela akudingi ma alterations siphelele empikitsheni wokusindiswa ukwenze kwaphelela uJesu nxa esithi tetelestai uthi hey inkosi yababusi bomnyama usathane udiabolos lo okade ngikhohlisi lo ohlukuluze abangcwele othwalise enzima abantwana bakaThixo sengilithatha le inkosi sengiyiqhuma ikhanda njengamabutho beRoma nxa babeqhuma inkosi ecina becithiza umbuso omunye uJesu uthi yena kulo usathane ohlukuluza abangcwele olesikhathi esifitshane ethwalise enzima abantwana bakaThixo ngaye usathane tetelestai sengiqedile ngaye usathane ebathandekayo usinqobele uJesu asisaphili njengentandane asisamesaba usathane ngoba usathane lo wanqotshwa nguJesu waqunywa kaselawo amandla kasakukwanisi futhi ukuthi asivalele ukusindiswa kodwa kungasindiswa kwethu kweyemekithi ngokukhetha kwethu zihlobo ezithandekayo uJesu asenzela khona esiphambanweni waqeda wabhadala konke akusela nto engakwenza mhlobo wami ukwenze wehluleke ukusindiswa ngoba waqeda amandla obubi salvation is assured unto us siphiwe isiqiniselo sosindiso yebo uJesu wadlula ekuhlukuluzekweni konke lokhu nxa kwakusenzakala injongo enkulu kwakusekusindisweni komuntu mana ngikukhumbuze mhlobo othandekayo yebo sisuka eEdeni lapho abazali bethu akade bekhona siyabuyela njalo eEdeni kodwa bazakubuyela eEdeni bayekudla isihlahla sokuphila babezindlalifa zombuso ngabavumayo namhlanje ukunqoba njengoba uJesu wanqoba ngabavumayo namhlanje ukuzidela njengoba uJesu wazidela labo abanjalo that paradise which was paradise lost will be paradise gained today ngesizathu sokuthi sesihamba silo Jesu kasisesabi sesinesibindi ngezinye indlela mhlobo othandekayo unxuso lukhona uJesu lo onqobileyo wachithiza umbuso kaSathane wathi tetelestai uthi kakusavumi ukuthi uqhubeke usesonweni yisono esinjani esikuthwalise enzima yikuyini okukwehlulayo uku-addicted ngani uthwele nzima yini uhlutshwa pornography uhlutshwa ngama-drugs uhlutshwa yikuyini okukubophileyo yikuyini othi nxa ukukhangele kukhanya kukuthumbile kungaba ngamadimoni uthi uyavuka kakuhambi mani into zenzakala bekutshele ukuthi kulani ngokosendo mana ngutshele mhlobo othandekayo tetelestai waqeda uJesu it was paid in full igazi lakhe
liyenelisa ukukuncedisa ukukunika amandla. Akusela nto eyodwa engakuhlukuluza namhlanje ikubambela usindiso, kodwa ngoJesu kuyanqobeka. Wasinqobela uJesu, silokhe sisengenelisa ukunqoba laye. Ngiyakunxusa mhlobo wami, surrender all to Jesus. Kunikele konke kuJesu. Kungaba ikwehluleka, kungaba ikuyini, awusalali mhlobo wami ulama BP, uhlutshwa into eziningi, uthwele nzima. Christ paid it in all. Wabhadala uJesu and he paid in full. Okudingakalayo yikuhamba kuJesu osindisayo. Umhlabelela besebuza, kambe uJesu uyanaka na? Impendulo ithi yebo uyanaka. Nga ubenganaki uJesu, ubengasoze ehambe esiphambanweni, kodwa ngokuhamba esiphambanweni uvezile ukunaka kwakhe. Uyasinxusa uJesu ngalesi sikhathi ukuba ngaye sihambe ngaye. Uqedile konke, ubhadalile konke obekusihlukuluza. It was paid in full. Ubhadalile uJesu tetelestai, uqedile konke uJesu. Uthi hayi uJesu ofananayo, bheka ngiyeza masinyane, ngiza ngilomvuzo ukunika ilola lo njengokusebenza kwakhe. Yezihlobo ezithandekayo, uJohn 14 verse 1 athi inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kuBaba likholwe nakimi. Ekhaya kaBaba ukhona izinto eziningi. Ngabe kungenjalo ngangilitshelile, bheka ngiyahamba ukulilungisela indawo, ngizeza ngizolithatha ukuba lapho engikhona lani libe khona. Nansi isiqiniselo mhlobo wami othandekayo, lo uJesu ohambile ezulwini uyeza. uJesu ezosithatha sesikhululwa kulo mhlaba. Ngaleso sizathu unxuso olukhona kimi nakuwe yikuthi kukho konke sidlula kikho asithathe uJesu abe nguye ohamba kuqala. uJesu ofananayo akasoze asitshiye sisodwa. Uyanxusa uJesu uthi ngimile emnyango, ngiyaqoqotha enhlizweni yakho, ngifuna ukungena ngibe yinkosi yakho, ngibuse lawe. Izolo bejumela abafundi bebethi nxa bephenduka bebhabhathizwa abantu behambe loJesu. Lawe kulonxuso mhlobo wami, kamdingi lo yini uJesu ukuthi angene empilweni yakho owakunqobelayo esiphambanweni. What he paid in full. Osokudingakala is to surrender yourself unto him. Ngombhabhathizo ube usuhamba loJesu, uhambe naye, ungumKristu olindele usuku olukhulu lokuza kwenkosi, ngoba kusekhatshana ukuza kwakhe. Ngiyamemezela mhlobo othandekayo, Jesus Christ is coming again. Uyeza uJesu, uyeza uJesu. Engakezi uJesu ufuna wena ube yingxenye yalabo abazakunqoba, ngoba ngani he paid it in full. Wabhadala konke, asisela sikwelede esesikudinga yikuhlala ezinyaweni zikaJesu. Sifisa usingena esikhathini sokukhuleka, ngiyakunxusa mhlobo wami, ube ungeza ke unikele impilo yakho kuJesu. Lapho khona nikela impilo yakho, ube lo mthandazo, unxuse ukuthi inkosi ithathe over impilo yakho. Loba ikuyini ukukuthwalisa enzima, amaphupha amabi uSathane ukuphuphisa wona, angikwazi ukuthi ikuyini okukuhlukuluzayo, imimoya ngamadimoni kumbe ikuyini. Ngithanda ukukutshela ukuthi uJesu uthi yena esiphambanweni paid in full, tetelestai, it is finished. Ukuthi amadimoni ehlale eqhubeka ehlukuluza abantu abakhe, angikwazi ukukuhlukuluzayo, kodwa ngunxusela khona ikuhamba kuJesu. Asicimeze sikhuleke. Baba okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngoJesu osindisayo. Ukhona omutsha, ukhona omdala, ukhona omncane ohlozi othwele nzima. Bengikhuleka Nkosi ngalesi sikhathi, menzele kahle, omnike ukunqoba, ngoba wabhadala konke esiphambanweni. Abanye bathwele nzima ngama-addictions achiyeneyo. Ngiyanxusa Jesu, banike ukunqoba abantu abakho abakudingayo ensukwini zokucina. Abagulayo bazuze ukuphila. Phezu kwakho konke esikukhulekelayo ukuthi nxa ugoqa isibhakabhaka uzothatha benze intando yakho. Sifisa sonke ukuba labo abazakusindiswa ngoJesu siyakhuleka. Amen.